Pored svih ljudi, ovdje Matkis i ovo je igrica NBA Live Mobile koju baš dugo nismo snimali. Ne znam zašto, zapravo neko vreme mi tablet bio nešto u kvaru i nešto, pa nisam igrao. I sad ću da pokažem neke nove igrače i radit ćemo još puno toga. Kad počnemo sa Smallball. U Smallballu imam 4 nove igrača. Damian Lillarda, J.R. Smitha, Otto Portera i David Westa. U defenciji imam samo novog 89 Rodney Hooda i ništa više. U shootingu imam Kyle Korver, LeBron Jamesa i Nikola Vučevića. Njih trojica su novi. I sad ćemo da podelimo svoje mišljenje o svakom igraču. Kyle Korver, odličan trojkaš, samo to ima da kažem. LeBron James, rastura kartica, rastura. Nikola Vučević, solidan, ništa posebno, može i onda prođe. Damian Lillard, baš dobar, kad ide na prodor, baš dobar. J.R. Smith, odlično gajda trojke. Otto Porter može da ide na prodor i gajda trojke. David West, isto tako, solidan, nije loš. Rodney Hood isto gajda trojke, polud. Imamo da imamo da možemo odigramo League vs. League. Ne veze, pobeđujemo. Ekstra. Idemo da odigramo head to head. Ajde, random ćemo birati. Prst mi je najbliži ovom liku. Imamo sad, prvo ćemo da isprobamo defensive, to je sve po ćemo morati da damo s Rodney Hoodom. Pa da vidimo kako će nam proći. Opa. Bum. Eto, jedno jako zakucavanje odmah na početku. Ljudi, izvinite ako neću da pričam puno, da ću to igram, ono ću se koncentrišem. Baci Hoodu. Rodney Hood za trojku i maši. Nema veze, ljudi. Ovo je bilo blokada, dobra. Ajde, brož mi loptu. Hood za 2. Maši Hood, ne znam šta mu je. Ja neke teške šuteve šutiram pa. Dobar bas, ali Harry nije šutnuo. Šutni Howard triple. Voli to. Idemo, bum, zakucava preko nekoga, ne znam ko on je bio. Vidjet ćemo ako mu bacim pas. 4-2 ljudi za njih. Da se mogućemo ovaj autoplay da vidimo ko je to bio. Da, to je bio Dennis Rodman. Ne, šuniš, slučajno sam teo žulim se. Dobar pik mu napravio, ali ja sam uzeo loptu, ali nisam mogao da je uzmem. Mislim, ja sam izbacio loptu iz ruku, ali nisam mogao da uzmem. Smiješno. Idemo. Kažete i crossover. Kako ga dribam, a? Opa. On je reci. Da li će Kari pogoditi? Neće.
89 meni ljudi. Nije loše. Daj ljudi sada podigamo sa drugom postavom. Pošto mi je najbliži ovom liku. Sad ćemo isprobati shooting. Idemo da osvijemo tipov. Bravo. Znači, evo ide sad LeBron James. A hoće niski post. Dobro, ako hoćeš. Ma nema veze, to će LeBron da da. I ja promašio je. Idemo, Nikola Vučević ide i daje koš. Znači svaki drugi napad, znači Hilton, jedan napad sa LeBronom, jedan napad sa Collinom, jedan napad sa Vučevićem. Tako ćemo ići. Znači sad sa Vučevićem, sad ćemo sa LeBronom. Ju, gdje je od ovaj konje? Ajde šta se dribaš sat vremena. Sad baciti lepo LeBronu. LeBron James. Vidite, može to da radi, i može trojke šuti. Ju, ima ovaj klač. Clutch ability. A, može jedna trojka sa korvanom do pola. On ima 97 trojku. Samo da znate. I ništa. Ma, loše od toga bio, mislim. Ono, 6% iz pola terena, to ne bi mogao da pogodi ni Steph Curry. 4-0 sad ljudi ekstra. Opa! Blokirao sam clutch ability. To mi se sviđa. Nikad pre nisam uradio. Sad su tebe blokirali. Sad su mi vratili. Corbin. Ajmo cover. Za 2. Daje ga. 6-0 za mene ljudi. Ekstra. Vidi ga što se dribla. Opa, to je bio dobar potez, moramo priznati. Imamo sada LeBron. LeBron sa pola i naš LeBron. 6-2 ljudi, nije uopšte loše. Da sada idemo na drugu postavu da isprobamo. Da vidimo kome će prst da mi bude najbliži. Najbliži je ovom liku. Znači zajedimo, Tuve ništa, Big Man ništa, Shooting smo radili, Defending smo radili i sad small ball. Znači trebamo svaku da isprobamo osim onog Anthony Davisa. Joj, Janis na playu, pa to ne može, brate mi, to je nepravda. Ajmo, Lillard. Je ovo
ja obožavam drive ljudi, znači ovako ovaj spin i onda samo idem na prodorno zakucavanje, znači to obožavam drive. Ajmo sada sa Otto Porterom, može jedna trojka za početak s Otto Porterom, ajmo Orto ili Otto, kako se već zove, Otto. Kako to ime Otto, brate? Ne znam ja. Mislim, on je vjerojatno iz Amerike, nema čudim. Uzmi. Nije uzeo. Sjajni su. Ajde uzmi. Imamo sad sa David Westom. David West pokaže svoj In the Paint. Ju prošlic. Ju. I da, trebamo sada J.R. Smitha da ispravamo. Ej, preko pola. Šanse to oni ne sviraju ovdje. Ajmo sa J.R. Smithu. J.R. Smith, otvorena trojka. Maši, J.R. Smith, otvorenu trojku. Ljudi, šta je ovo? Ako ovo da. Ovate, ni LeBron ne bi dao. Ovo će J.R. Smith. Ovo ćemo malo da odužimo. Evo, dribat ćemo. Ovo driblamo vazduh, šta bilo, a? Možete vidjeti driblate vazduh, a? Ajmo, s pola, J.R. Smith! Ništa. Toga, 5 za meni ljudi nije loše. Možda sad izjednačenje. Možda izjednačenje, ali ne znam, ja nisam šutra toliko dobro trojke. I da, 5-2 za mene ljudi. Ja imam jedno 5 pro pekova, pa ćemo da ocenimo to. I onda ću da završim kliper. My team. New items. Okay, items. I da otvorimo profil. David Lee. Da otvorimo ovo. Jeremy Lin. Nešto posebno. Harrison Barnes. Vince Carter na point guardu. Šta? Sam da vidim tu karticu. Ne sjećam se koji rating. Dobro, evo je. Šta je ovo? Vince Carter na point guardu. Dobro ljudi, nadam se da ste uživali i kao i uvek žulja.